uma wena uzwa ngokucabanga kwakho yini egcina baphushele ekuthenini wona amantombazane egcine sedayisa ngezinto engasadayisi ngalokho sikujwayele ngaphambili wabo kusho ukuthi ke nabethu into eyenza kanjalo isikhathi esiningi kune drug ke abangalinakile abantu elifunayo futhi imali elifunayo attention okudlula indaba yohunga yabo ekuhamba kuthenini uma uyiqalekele yona ayinakho ukulimazeka njenganehunga kodwa iba nakho ukuthi ihyperness angisanayo ngoba phela isikhathi esiningi suke sifuna ihyper kuyona lento ekuthiwa irock ekuhamba lithi laba bokufika isikhathi esiningi bajwayele ukushaya ngemumva ngoba isilwane lesangathi noma kusho ukuthi umuntu usuke eseyasishaya kakhulu noma usuke sesazi ukuthi asinawo elastic ngoba asinama grip yabo kanti bayazi lapha ngemumva showcase hlezi qinile lapha ngemumva elastic lakhona alimali noma ikanjani alimali ngoba lisetshenziswa noma limali cha sengishela ukuthi ayibo phela ilokhuzana mayiphuma kufanele ukuthi iyalisebenzisa lelalo yabo sengishela ukuthi elastic lakhona listronger kakhulu kunelastic la ngaphambili ekuhamba kuthenini ke laba bokufika ngiyaxolisa kodwa kusho kanje because most ibona vela abathanda umngemuva shuthi ke mase ke kufika ekuthenini ngoba phela okuqala uzoqala acele esuke ufuna ukuzwa amanzi ngoba ukuthi ashona kangakanani lokhuzana ngicela ungizama ngelokhuzana ngivele naye uzoqala gxume bese ngoba phela ukugxuma kwakho yena ke mase kungenele imali ukuthi hayi mina ngizofaka noma u100 ngaphezulu kwalokho engijwayele ukukunika kona athi okay haya siye kodwa ke esimeni sokuthi kuze kuphusheke kakhulu uqaleka kuzoba nehlo labantu osukuhleli nabo ukuthi okay mengihleli nobani bavele ba right ephaketheni bazothenga okwabo mina sengiwumacela kodwa bayaziwa ukuthi siyasebenza la sisebenza ngendlela efanayo nama angisebenza ukuze ngizofana nabo mase kuba ukuthi ke kunezinsizwa ke othola ukuthi uhlala naye umuntu wesifazane nawe futhi umuntu oyiphantela ngakho especially ukutshontsha yaje umuntu ophanta ake ngithi njenganamaphara njengoba uphanta njenganamaphara uzoba nakho ekuthenini kuhambe izinsuku ingafani and umama nakuyena kuhamba izinsuku ingafani kodwa yena umeyile kosebenza kukancane showcase kancane abuye engaphethe lutho yayibona mase mhlawumbe ngosuku lokuqala ke kuze kuye mhlawumbe izinsukwini ezintathu uyabona ukuthi hayi umama njalo umephumile yena mengithe akathi ihlezi ezobuya na something mengithe akathi okay mama ke usuphenduka iwash lakho mama ukuthi umevuka ekseni noma uvuka wena hayibo mama sake isikhathi sokuthi emsebenzini ngoba phela uyazi na ukuthi uyadla ngalomsebenzi sekuyakuphoqa ukuthi omphusha umama mase kufika ke ekuthenini wadoda emgaqweni mase kufika ekuthenini ke akakutshele phela ngokuthi usededela umngemumva ngoba phela ngeke kuze kuhlale ungazi usuke sebalekela ukuthi wena uzwe ngomunye umuntu indaba yomngemumva khona ehlala nawe and wena ngeke kuze kube right and futhi ngeke uze ureact kahle ukuthi hayi wena ungitshela ngani sengizwa ngabantu and baze bangiconfirmele ukuthi wena udayisa nangelokhuzana seniyaxabana hawu and ke ingxabane ke yosinawana banokugwazeka abantu besifazane ngoba phela kuhamba kufike kulento ekuthiwa inombolo khona lento ekuthiwa amandla amandla usuke waphucwa noma uyaphucwa
Ngiyaxolisa ukuveza leyo mfihlo uyaphuca lento ekuthiwa amandla ingakho ugcina sekuhamba ususebenzisa into enjenganommese noma into enjenganesibhamu ngoba amandla usuke waphuca. Mina meke ngaqondana nawe ngumuntu ongaphezulu kwakho ngaqondana nawe wena ushaya umuntu ngezandla kuyangiphoqa mina ukuthi ngigwebe noma wena gwebeka ngesimo sokuthi ubususebenzisa izandla ingakho kuze kufike ekuthenini umuntu wesifazane umgwaze ngoba phela wena usuke sewaphuca amandla yabo. Endeni ke emva kwalapho umuntu wesimame-ke naye uzobona ukuthi uzongigwaza ubaba angeke ngimtshele ukuthi sengihamba kanjani ngomsebenzi lapha ngemuva. Umsebenzi usuhamba usukhule wezwafika manje uyakwazi futhi ukuthi phela ngithi wena umuntu ongasebenzi ngendaba yokushaya ngey'mpama nani iyamphoqa nje ukuthi akakutshele ukuthi okay baba sengisebenza kanje lapha ngemuva. Uma seke kufika kuwena futhi nawe uzoba nakho lokho ukuthi wenzani kodwa sidla ngayo lento yabo 1+1 mhlawumbe kube ukuthi ngaleso sikhathi sesakutshela uzenze umuntu odinwayo kuphele leso sikhathi ngoba phela vele naye mekubona ukuthi udiniwe ngeke azafike azokutshela le nkulumo engenalutho. Indlela yokuthi akubambe noma operate uzwe ngayo ukuthi abe na something ephaketheni yayibona nawe uzodinwa into engekho kodwa manje kugcineni uzobe sethi asibe sibhema kodwa lana baba ibiyehla inhliziyo kuwena ibehle kodwa nawe uyabhetha ngalento yakho kodwa mekuyiyona lethi i-3 ntambama qhubeka uyabo. Yize noma ungeke uze umtshele ukuthi qhubeka kodwa inkulumo noma isimo sendlela enibeka ngayo into kuzoba yikona ukuthi qhubeka. Mase kuba ukuthi ke sengigeqa amagula ke manje ngoba ngiyazi bafowethu nani bafowethu hayi ngoba mhlawumbe ngumuntu othanda ukukhuluma isimo noma indaba lesixoxa ngayo ekufanele nami ngiqhamuke nento straight nento ngoba phela la njengoba ngizovela ku-TV into ekufanele ngibe umuntu oqondile kuyona and nami futhi ngiyakufisa ukusizakala ngayo lento yabo. Ekuthenini ke kuhamba kube sekuthenini kunabafethu abantu besilisa udayisayo umngemumva wabo ngoba phela bona banenyoka ayinayo imbobo yolo yayibona manje umngemumva unayo imbobo yokuthi bashutheke laba abathengayo kubona noma kodwa isikhathi esiningi kujwayele kuba bokufika Thwana laba ngaphakathi bayakwenza lokho sebeyakwenza and most laba baphuma emajele eminyakeni into ke yalabo bafethu isuke seyiphushwa na ukuthi kushuthi bese vele sedayisa ngaphakathi ejele yabo ngoba phela usuke kade egwetshiwe angani ngalesikhathi uyenza into lapha ngaphakathi iyangena lemqondweni kuwena ithola indawo yokuthi ube umuntu owaziyo na ukuthi okay mina umsebenzi wami la ejele noma ukuze ngizophila la ejele sekuwukuthi ngibe umuntu odayisa ngomngemumva yabo. Manje khamba okay kuze kufike isikhathi sokuthi uphume lapha lento isila kuwena emqondweni okay uzophuma mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe inyanga noma iyinyangane ube umuntu owaziwayo nje ukuthi izingane zibuzwa kuwena yabo. Kodwa ngoba le yanto isi-influence lokuthi izingene emqondweni igcwale la eminyango uzoyenza showcase uzoyenza yabo ngoba phela le yanto njengoba yenzeka lapha iminyaka iyangena ithola indawo la kuwena iyahlala iyagcwala okusho kona ukuthi uma ufika la eminyango hayi ukuthi
ngoba usula eminyango usuzozenza umuntu straight uzoqale ube umuntu oyenza undercover into yayibona abafethu-ke noma ubona osisi akekho ongazi akukho okungaveli okufihliwe hayi akukho mfethu angifuni ukuqamba mangake kulokho sengize ngakonfirmisa ngezinto eziningi hayi akukho okungaveli mfethu ungayitsheli nje ukuthi uma wenza into ngeke ize yaziwe kuzohamba kufika isikhathi sokuthi mayaziwe lento yabo bafo kahle sesinamane siyayithinta ezasemajele kodwa isikhathi esikhuluma ngendaba yangaphandle eqinisweni lithi yonke lento esesikhulume ngayo njengamanje nephusha umuntu ukuthi azabe yinto angeyiyona iyidakamizwa uqale iyidakamizweni masiya-ke kuleyo nkulumo ngoba phela sesize samthinta nendaba yasejele kume siya kuleyo nkulumo ifika ekuthenini okay ngosuku lokuqala ngosuku lokuqala leyansizwa yangicela ngaba umuntu ovumayo yabe isinginikeza imali engaka and mawubuka njengoba lensizwa icela lento mhlambe izoyicela noma ikathathu esontweni noma nje ake ngithi icela kathathu esontweni wena mhlambe la njengoba icela kathathu imali ekushiya nayo eyokuthi mhlambe uphile noma ubheme for 3 days yayibona uyabona lapho nawe into othi uma usuyilevela kahle ubone ukuthi hey mina yabona njengoba ngiphila njenganosinawana ngiyakarapa ngidla emgqomeni nani kodwa mengisize lo mfowethu ngiyakwazi ukuphila for 3 days ngemali asuke nginike yona lapho kuhamba ekuthenini ngoba phela nawe umuntu uyabona into ekufakela imali noma into right kuwena ukuthi okay ngesimo sokuthi mengiqhubeka ngikarapha umkarabhu wami into ngingena emgqomeni mhlambe for usuku lonke ngigcina sengizobhema ntambama kanye kodwa le lokho izongenza ngibheme for 3 days ngesimo sokuthi nje ngimnikizile kanye noma ngoba uyake ngithi nje kanye esontweni engakafiki kulesikhathi sokuthi umnike okwesibili noma okwesithathu uyabona ukuthi ngiphila 3 days suke seyiphusha-ke lento sekufana nokuthi iyakuphusha ukuthi okay ngeke angishiye phansi indaba zokungena emgqomeni yabo nesimo sokuthi-ke phela nawe usuke ungakayizwa lento ukuthi ikunika yiphi inkinga lapha ngemumva yabo ngoba phela wena yize noma ngiwumuntu engeke ngisho ngithi ngiyayazi lento kodwa into egqamile ukuthi nabo abantu besifazane bayayazi lento ukuthi into egqamile ukuthi irastic kuhamba liba nenkinga yize noma ulazi nawe ukuthi especially la ngemumva uyalazi ukuthi usuku nosuku noma liyenza kathathu lento noma liyenza ka4 eyokuthi wena uhambe etoilet uyayibona akufani kunento ephumayo nento engenayo okusho kona ukuthi liba strong kakhulu entweni ephumayo angeke lize libe strong noma lize likubekezelele entweni engenayo ekuhamba ke kube yikona ukuthi abafethu basuke bebona ukuphila kanti ngalesikhathi iyenzeka lento iyakulimaza lapha ngemumva iyakulimaza lokho ukuthi omunye wabafethu oze wajumpa size sambamba ngaleyo ndlela ukuthi uba nenkinga lapha ngemumva bese ngasenawo ama-break lawa asemphoqa ukuthi ukudla kuyena bekufike kungene
kudigesteke it's either 5 minutes noma 10 minutes, almost 10 minutes sekuya enzansi kuyophuma and ukuphuma kwakho uyakubona ukuthi shuthi le chemical edigest ukudla la ngaphakathi besiqalile noma bengakasitholi ithuba lokudigest kahle mase ekushaya phansi yebo and mase ekushaya phansi hayi ukuthi izotshela ukuthi okay manje la sekuyisikhathi sokuthi uhambe etoilet isuka seyifikile iyakuphathaza nje kushaya khona la then sasa siyayibuza ke lensizwa yaloko isigoqa kwase kuba ikona ukuthi ngeke kuyaphoqa ukuthi ayisijayele ukuthi kwenzakalani yebo ngoba umonakalo uyaqhubeka yasitshela ukuthi hayi bafethu u1 no2 no3 la ubani wafike wacela kanje ya umecela kanje ngabe umuntu omnikayo and nami futhi bekuyinto ebinganginika inkinga ingakho ke nami bese ngimnika kaningi ekuhamba kuze kufike kusona ke lesimo sokuthi seyibulalile ilastiki lapho seyilimazile ngale ndlela yokuthi seyiveli izokudedelisa nje ukudla meke wakufaka esini ikudigesta lo 5 minutes almost 10 minutes emva kwalapho iphahlaza phansi uzusabe na ukudla ukuthi ukudla kwami kanti uyadleka lapho ngaphakathi ingilapho vele kwaze kwahamba kwafike khona isikhathi sokuthi ayisitshele lensizwa ukuthi hayi boy kuhamba kanje u1 no2 no3 owenze kuze kube kanje bafethu ngicela ninginike usizo ke samnika lona thina ukuthi nje manje zinje siyakuthatha siye sesibhedlela lona sizo nje lapho uthuma nje fast so hayi ngoba ususitshelile manje nathi sikusiza manje woza la inkinga akasakwazi ngisho nokuhamba lo muntu yayibona mthatha sibhedlela samise Eddington ke hayi ngoba ngikhuluma kabi ngeEddington ngoba mhlambe ngizovela kuEddington uma uyiphara usuyisiliyaziswa okwazi nje ukuthi uma uyiphara uthi uzoye Eddington uyofika ubizwe ngokuthi wena wenza ngokuthi wena hlala lapha yana wena niyantshontsha nina nizonukusela abantu ungaphika ukuthi isibhedlela Eddington ngendlela ekwenzeka ngayo kwase kuyaphoqa ukuthi hayi safike samshiya sesiyahamba ekuthenini ke engisho ukuthi la njengoba sibhema lento wethu ihamba uze uyitshela noma uyitshele ngokwakho noma ngokubona kwakho ukuthi iyilumbo lento ngilunjiwe ngalento noma kunomuntu owangiphambanisela kodwa kungiphambaniseleni kwakhe ngase ngingena kulento yabo ngoba ngesimo ekwenzeka ngaso ngoba ngisho bethu uzofisa ngisho ukwenza into owazi kahle ukuthi uzofa manje ngesimo sokuyiqalekelekela lento iyaphushana uqaleka kwalento bethu uqalekela lento kuyinkinga ngale ndlela yokuthi ukwazi ukwenza into ukade utshelwa manje ukuthi yazi mengase kwenzeke lento kanje umuntu ongenza leyo nto angafa noma anganqunywa manje wena uthi hayi noma nginganqunywa masangibhemile nje hayibona thathe leyo nto noma wenze ngaleyo ndlela babengafuni wenze ngayo uma wazi ukuthi wena izokubhemisa ufike lapha ensukwini kwafika uneblue eyes azathi uthi usesibhedlela manje yaqhaku umzimba wakho alisekho futhi awusondele lapha eboneka la ngasesweni la hawu bhekile kade uneblue eye manje kodwa futhi ayisekho kushuthi lana ngesimo sokuthi ke umzimba wami isikhathi esiningi ngasho ngithi umzimba ofast ngoba phela nami izinto kanje ngiyayizi clean ukuze zizokwazi ukusheshe ziphole la
ngifuna sibuyele ekuthenini lento yokuthi lento iyaphushana wathi ufikile uze kumina wangangithola ngiyakhona ke la siphushela kwenye into manje lento yabo njengoba ngifika la kuwena ngifika ngumuntu owazi kahle ukuthi okay bengino professor isikhathi esiningi nginokuthi mesiqeda ukusebenza no professor ngijabule hayi ngijabule yabo yeah hayi ngesimo sokuthi ke phela nami ngibara and futhi hayi ngoba ngizenza umuntu right ngalokho noma ngizenza umuntu ontswembu eyintweni enjenganokuntshontsha ngiyakwazi kona ukutshontsha kodwa ke phela kuyadepend ekuthenini umuntu uqalekile kangakanani noma uqaleke kanjani yabo la ekufika khona ekuthenini ngathi mengisuka la phela sengisuka nginenhliziyo ebuhlungu yokuthi ku-professor bengazi ukuthi u1 no2 ngizowuthola and ngizobuya nawo kodwa-ke ngasuka ngilambatha lokhu kokuthi angilijikanga angikuqedanga uSmith ngathi mengifika nje ngakuStenga Road lo hayi ngisuka ngibona nje imoto ibhekele ibheke ngala engathi iziza ngaku-Esplanade ngemumva inesikhwanyana nje esincane singaka ngiyabona ukuthi hayi okay isikhwama siyimpahla-ke lesi 1+1 ngeke lapha ngaphesheya ngiyabuka ila engizoqhamuka ngakhona ngiyabuka kodwa ngeke ngiqalekile sengamane kwenzeka okwenzakalayo ngivele ngifike ngisathe lesikhwama abanye ngoba ngisatha lesikhwama lesi hayi sengamane kwenzeka okwenzakalayo ngiyehlika manje ngiya ngaku-Esplanade ngathi mengiyehlika la ngaku-Esplanade kuvele kuzowela nje elinye ikhehla lapha ebelingibuka liwela lokhu futhi lokhu kokuthi ngathi nalo lo muntu ogijimayo yabo njengoba lo umuntu ogijimayo liphethe induku ngikutshela ukuthi lathi melifika kumina ngiyashesha lithi angimi ngathi dakiwa ngiyenzi lento sengikhavu kuyojika nje ekhonini ukuze ngizothi uma sengiligolozela nalo kube ukuthi akekho umuntu owaziyo ukuthi ngibhekeleke iziqo zamehlo akekho umuntu owaziyo ukuthi sigozolozelena la livele lilahle leli khehla liyitshela ukuthi mhlawumbe sifana sonke njenganabanye livele lingishaye ngale nduku awumele ngishaya ngale nduku liyitshela ukuthi phela ngizoshiya phansi isikhwama ngibaleke hayi la ishaya lokho kokuthi kanti nami lingisusile phela sekho kulamehlo abekade ngibona konke senza lento la ngoba lingishaya la ngiyayithatha le nduku ngithe wena yabona ukuthi ushaya abantu athe wena ngitheshiya lesikhwama awangalesikhathi sengiyibambile induku ngithe wena uyangijwayela ngivele ngiyidonse lokho ukuthi vele ibuyele ngakumina le nduku uma ibuyela ngakumina leli khehla aliyena umuntu mhlawumbe uhlala endlini noma right lushoshoba nje njenganathi usikhothela ofana nawe kuyikona ukuthi lona likhagayidile lapha hayi kwaye mina-ke manje sengilibuyisele emumva-ke lekhehla ngayo le nduku le and futhi nakhona la sizoyikona phela ukuthi liwumuntu okhulile ngoba ngaqale ngalitshela ngomlomo nama ngakezwa kahle ukuthi sengiyaqala ngiyavuza la ngithi mengilitshela ngomlomo libe umuntu ongigolozelayo kwangiphoqa-ke nami ukuthi angiyibeke ekhanda kwakuze lizo-cooperate kulento engiyisho ngilishaya lokho kokuthi lithi selifuna ukubuya lizoyibamba kumina ngaphinde ngalibhumba sengilishayisa manje sengilishayisa lokho kokuthi ngathi ingane ngoba ngalishaya ekhanda ngashaya la ngasembambeni enye ngase ngishaya la edolweni yabo njengoba ngishaya lapho ayiyeza ukuthi hayi phela nami isandla sithanda ukuqina lihlehla la umuntu obhekale ngawumuntu ongathi uyalijaha kanti njengoba kungathi ngiyalijaha limemeza abanye esiploketha ngathi hayi nami-ke ngizobe ngiyisilima-ke la akusafanele-ke ngilijahe-ke libuyele ngasesitorini sekufanele lithi liya lapha ngasesitorini nami ngihamba fast ngibheke enzansi la ngaku-Esplanade
ngoba it's either ngihlika fast ngizongena la enzansi ngase Albert Park noma ngihlika fast ngingena la ku Broad hayi ngitshela ukuthi ngathi ngehlika nje ona sengiyeza ukuthi ayingeke ngathi khona into enokuvuza la leli khehla leli vele liqhamuke ngitshela ukuthi mhlawumbe leli lizoqhamuka ba 5 7 yabo livele liqhamuke lamba nomunye macala futhi wami ke sesike sawenza nakwayina liso kanti ungibizela usanele usanele hamba manje nawe uyabheda kodwa nawe sayasibuyela emuva hayi ke ngathi mengifika esikwameni ayi ngicela ukungadaluli ukuthi wakhona ngathi mengifika esikhwameni kunezinto ngingakwazi ukuthi ngibheme ngazo ngabe umuntu oyidayisayo lezi zinto ukuze ngizokwazi ukubhema ngagcina ke ngisizakele kanjalo bhuti manje uyahlukumezeka umphakathi ngezidakamizwa kakhulu hayi ke ekuhlukumezekeni ke ake ngithi la khona lento ekuthiwa yini CBD Central Building District. Hey, angiyazi lento ngiqala ngawo. Ngazi ukuthi nje uCBD. Central Business District. Yabo. Okay, la kuhamba kube khona abantu ngingathini abanjenga namaphara abanjenga noshoshoba esingeke sisho ukuthi abantu ababhemi ihunga kuphela hayi khohlwa futhi ngiyacela nje kubantu bala eThekwini ngicela nikhiphe nje emqondweni ukuthi abantu ababhemi ihunga kuphela benza icala nizolimala and nisazolimala ngoba manje nina nibheke kutheni nibheke ukuthi ngizobona iphara kuyima ngibawasha hayi awusashawa manje usinawana usushawa ilaba othi bazoba i-backup kuwena meqhamuka iphara kanti bona abazokudakaza kanti wona amaphara akazokushaya yabo ekuthenini ke oyise hayi angifuni ukuqamba manga la edolobheni kunabantu esingeke size sifane ngokuphanda yabo ekuthenini nabo bagcina sekuyiyona ndlela yokuzama imali ukuthi kubanjwe inkunzi noma kuphahlazwe imoto ngoba hayi ukuntshontshwa kwemoto sekufuna abantu abanomqondo futhi abayihlalele phansi lento ngoba phela osinona bafunto yamanje shesha manje izodayiswa manje ayinto esazopakwa isazobekwa and siyaphoqa ukuthi isikhathi esiningi kujwayele ukuthi iphoqa ukuthi kufanele kuphume isidumbu noma kuthathwe yena umnikazi straight wemoto ukuze imoto izohamba ngoba isikhathi esiningi ayihambi umnikazi wayo engekho ayenzi lutho ingekho nje lenkoqwana kakhi yabo yize noma seyingasadumu ngokhiye kodwa khona lenkoqwana esetshenziswayo ukuze imoto idume manje kuyaphoqa ukuthi umuntu ufanele athathwe abe khona ngoba ezinye zinamakhodi ngaphakathi ekuphoqayo ukuthi kufanele kube khona umnikazi owazi ukuthi wenza njani anti-hijack ama-anti-hijack yabo manje sekuyaphoqa nje ukuthi abe khona ekuthenini ke kuhamba kubo ukuthi akwenziwe lezi ke zamanje ke ezenziwa amaphara ezokuthi sizokhokha manje inkunzi ukuphahlazwa kweyimoto kuzoba ake ngithi nje inkunzi awuyiphethe ibhonu namuhla angiliphethe imanga ngisaziya kulikhanda uye kanini lento ukwenza into e-wrong ndoda ake ngithi ngesimo salempilo engikuyona hayi ngoba futhi nami ngicela usizo ngiyacela bakwethu uma kungaba khona
ungangisiza ekuthenini nami ngikwazi ukuthi ngithole usizo elizongisiza ukuthi ngikwazi ukuyeka iwunga, especially nje iwunga. Wethu angifuni ukuqamba mangake lapho. Ilona drug elingimise kabi bawethu. Inkinga kubona wonke umuntu. Iwunga. Ilapho ke nami engingasho ngithi mengayiyekela lento ngwabugebengu ngabiyeka phansi, ngabiyeke ngathi angikaze ngibenze ngoba phela ngiyaye ekuthenini umuntu uzofa afele kephi, afele kuyona le wunga and kwayona ngingakayi ekuthenini uzofela kuyona noma uzobulawa izinto ozobuze yona ubuyona bayo straight ngesimo sokuthi manje akusesiyona le yaqala manje seyimix singiyakhuluma nje mfowethu kodwa ke sekumixwe sekune mixage yokuthi ibe khona yize yona noma ibe ikhona phela lento ekuthiwa heroin ngoba into ebalekile kule wonke iheroin yabo ekuthenini ikwazi ukwenza udose ikhona kodwa ukuze bazoyenza ibe ningi kune mixage yezinto zamakhemikhali abayifakayo kuzona and futhi engeke ize ilimaze le heroin ekuphoqayo ukuthi okay mebefake lento iba mhlambe 10 times ake ngithi nje mhlambe iba 10 times iba ningi ya 10 times kunale skala bebekade besenza ingafakiwe lento kanti manje ekugcineni phela iyalimaza yize noma nabo labo bakhandayo emalab ukhona umuntu otestayo yena uzothi ayiyona kunephara lakhona vele kuyaphoqa kunendoda nje iphara nje ehlalela ukutest ukuthi ishaya khona noma cha kuyaphoqa-ke lapho kuyaphoqa ngoba ngeke bayikhande lento engekho umuntu uzoyithesta and futhi awubi wedwa mhlawumbe nibe bathathu nibe bawu-4 ngoba nayo ilebhu inkulu ilebhu njengoba inkulu nje le lebhu ukhishwa izinto zangempela eyinkulu kwakhiwa ukuthi phela le nkulumo nami ngangifaka enkingeni kodwa-ke lapha emalebhu kwenziwa ama-drugs amakhulu angangokuthi ngenyanga mhlawumbe liyangena a billion in rands ngamarandi yabo ngoba bayisupply yonke South Africa njengoba ngisho ekuthenini-ke kuhambe kufika esikhathini lapho abayi-odayo noma uma ufuna ukuyoyi-oda kuyakuphoqa ukuthi yi-ode ngamadola ngoba bonke vele bayi-oda ngawo amadola kufanele ushintshe le mali yala ibe amadola yabo ekuphoqayo-ke ukuthi ngeke nami ake ngiyenze beningi le mali noma uthola uconnection wokuthi bafethu yini enifakayo bafethu nakho ngishodelwa yini enifakayo noma yini into esizoyenza ukuthi senze isikefu sibe siningi sengisukile kulabo bamalebhu sengize nje la kulabo abadayisayo uthe bafethu yini into esingayenza ngoba showcase nakhona khona umuntu othestayo ngingakambali wale waselebhu siyamshiya lo waselebhu nalapho phela kufanele ngeke nami ngithenge into ingaziwa futhi lo suke order naye uhamba nosinawane wakho ozoshukuziyo noma cha iyona nje le ngithi ngizama ukuyibeka ekuthenini naye lo ozo-order kuyaphoqa ukuthi abe nomuntu ozomthestela okay sengiya-order mina mhlawumbe baya-order nabanye esazanayo nabo siya-order bafethu hayi kona isikefu esi-right yabo
kodwa ke bafethu yini into engaba right ukuthi sithi kuyi-add ngoba phela angenani niya order la neceda senithola ne-information yasemalebhu ukuthi yini abakwazile ukuyifaka igcine isibaningana lento nani kuze kuniphoqa ukuthi kuneke niyithole uthola udokotela beni beyi-check nabo ukuthi kufakwe yeah ngaphandle kokuthi mhlawumbe uzothola abantu aba-advanced uzothola nje labo bantu abazoku-edela leyo chemical thizeni yabo ngoba phela yonke leya nto yakhiwe ngawo amakhemikhali abazoku-edela ukuthi ibe ningi lento ukuze uzokwazi ukuqhubeka udayisa. Eish bafowethu uma ubuka niyoke iphela idakamizwa hayi-ke khohlwa-ke ngoba-ke vele phela yonke ilizwe kuyaphoqa ukuthi libe nazo iy'dakamizwa. Ngobani? Ngoba isikhathi esiningi iy'dakamizwa zikhandwa ngala maphilisi asuke ezodliwa abantu abagulayo yabo kunama-chemicals noma kunezinto ezisetshenziswa kuma-drugs lawa abhenywayo lawa agufti ukuthi aqhubeke uku-operate manje ngeke zize iphele manje ngeke azaphele amaphilisi okusiza abantu abagulayo ngesimo sokuthi la maphilisi okusiza abantu abagulayo iwona kwakhiwa ngawo ama-drugs mhlampe into abangayenza kodwa ngeke ngoba phela nawo leyo ndawo yakha amaphilisi isuke i-odile somewhere leyo chemical nami futhi engakha ama-drugs mengiyo-order lapha ngizofika nguwumuntu oyinkampani eyokwakha amaphilisi noma nguwumuntu oyinkampani eyakha amaphilisi manje kulula ukuthi ayithole le nto aphinde aqhubeke elebhu ukuthi kwakhiwe i-drug lokubhema iyinto engeke iziphele iyinto engeke iziphele shuthi nje kumele samukele yebo hayi ngoba ngithi kumele samukele kodwa yebo kwethu yebo nani-ke kuthenini sengiphinda kuleya nkulumo ukuthi ngicela ube nobungani nengane yakho ungathi incane le ngane khuliswe yimina lokhu uzozwa ngayi na phela njengoba uthi uzozwa ngami nami mengenza into thile yazi ufuna ngizwe ngayo noma ngizwa ngayo uyangijwayela ukwazi ukwenza kanje kumina nami ake ngiyenze kanje lento wena osuku kade ungayifuni ngoba phela niyathanda ukushaya ingane ngiyanicela ungayishayi uxisana nengane uxisana nje nengane ukuze uzolibona inkinga ukuthi kephi noma uzobona isimo esimenza ukuthi azaza kubheme lawo ma-drugs xoxisana nengane ungagijimisi ukushaya. Uyakhumbula ukuthi ukugcina kwethu ukukhuluma wawuxoxa ngendaba kagogo wahamba wabashisela udosi lempisi wayekhipha inamba nengicabanga ukuthi abantu mhlawumbe balindele ukuthi namhlanje uzodlula kuyo leyo ndaba. Yebo uphushwa njalo nakhona yizona idakamizwa izona idakamizwa lento ke ngendlela ekuphoqayo uma uyisebenzisa ukuthi kufanele iwazi udosi lempisi bakwethu angeke luze ulizwe nhlobo uma une-sinus ali-affect nhlobo uma une-sinus futhi ngingasinda nje mina lele udosi lempisi linalento ebanjwa ikhala kuphela kahle kahle yokuphefumula noma yokunuka phakathi kwalapho nje yabo ngoba uma uphefumula ngomlomo khohlwa ngeke likwenze lutho shuthi lihambile engqondweni phela ingena ngekhala iseduza lengqondo
abantu okay abantu ke mina lashaya ingane lezi zimbili ezazilele nogogo yebo ngoba ngesimo sokuthi vele nami sengingena ngiyazi ukuthi wayibalele flat labantu yeah awusathi usibeke ulishisa kanjani udosi lempisi ufika nini ukuzoshisa udosi lempisi udosi lempisi ke bakwethu ayi ngoba ke ngizoba umuntu ochazayo ngalo kodwa ke udosi lempisi kufanele ufike abantu sebelele noma sebenesikhashana besathe ukulala ngoba lona liya affecta ngoba lizoze lima affect uma seyakulala hayi ukuthi lizoma affecta manje meke ngalishisa wena usuyalala hayi ngakho ngithi kufanele ufike abantu sebelele ukuze lizobe seliqhubezela ekulaleni kwabo ngoba ayalibenzi lutho ke wena umuntu uzobe uthatha uJosi lempisi nje uzolishisa sihlalele kanje uJosi sasobele silala hayi alisenzi lutho yabo kuzoba umuntu onesayinasi umelele naye alimenzi lutho yabo liyaphoqa nje ube umuntu oselele leso sikhashana ukuze lizobe seliqhubezela ukulala kahle kahle libo linto idizelayo yabo ekhamba ke kuze kufike ekuthenini ugogo lo wayeshawa isinus kuba ngangena mengena ulele lokho ukuthi okay njenganomuntu olele yabo njengoba umuntu olele amehlo kodwa abhekile yabo and la ngiyazi and ngasizwa yikona futhi nami ukuthi kawumuntu wesifazane futhi umuntu osekhulile mase kuzoba yingane ke lezi zayilele eduze kwakhe zazincanyana zona kodwa hayi incane ngakho mhlawumbe 8 9 10 yabo beyabazukulu bakho ugogo lo okay ngiba umuntu ongenayo ngidlule kubona uba i-entrance yayila kuleli kamera zonke lezi ezinye indawo ivalekile hayi naye nje umuntu ongangijampisi ngangena endlini ngafike ngathatha i-laptop engayifice e-dining room ngathatha i-laptop ngoba phela ngangingafuni ukuthatha izinto ezisindayo ngihamba ngedwa la thatha i-laptop ngabuya lawa amanye amakamera akhiwe ngaphakathi ikamera livuliwe lona leli ngingene kulona kwangiphoqa ukuthi ngihambe ngibuyele kulona ngathi mengibuyela kulona ngafica amafoni out and ukuthi yazi ugogo lo usalele nje njengoba ngimshiyile ngibuye ngithatha amafoni amabili ngithatha amateki kwakuwamateki akukakuwa wedizili kuzoba amateki eNike yabo ngiwafaka esikhwameni ngoba ngabona isikhwama seNike nje ngiwafaka esikhwameni ngathi mengifaka esikhwameni hayi sengiqedile sengivalile sengiyophuma yazi uzawona futhi lapha akuzoba umuntu wesilisa noma kakuwumuntu wesifazane othanda ukuba ngangami ngoba kakuzoba idu yamemeza noma ungishaya ngasamthing la njengoba sengiphuma indawo ekufanele ngiyigcume engasho ngithi la nje la kwi-building ku-second floor ngisuka ku-second floor ngiya phansi hey yabo njengoba ngisho ukuthi ngabe kuthiwa kuwumuntu wesilisa noma umuntu ngangiyolimala kabuhlungu yabo shuthi ugogo ke lo sengiqalile nje ngoba phela ngingehla ngifike ngiphume ewindini bese ngibambelele epayipini leli liqhamuka kuGadas leli downpipe downpipe bese ngehla ngayo wathi nje lokho usuqedile yabo njengoba bethi usuqedile
kwavele kwakhona ukuchokeka sengidedela leli payipi ikhona ingozi yakhona mhlawumbe ila ngidedela leli payipi engaya phansi njengoba ngiyaphansi ngenhlanhla amafoni asephaketheni into eyaphahlazeka yaphela ngoba phela iyona engahlala ngayo ngomhlanje ngashayeka nasekhanda i-laptop namatiku ngoba nayo ngase ngihamba nayo nje sekuwusha kodwa-ke bayithenga ngoba laba bokufika bayawakhanda isikhathi esiningi baphoqa ukuthi bayithenge for ama-parts ngoba kakuyi-laptop le nhlobo ebizayo yabo then kase kuba ukuthi-ke sengiyabaleka nje ngiyasho ngenhliziyo ukuthi kuthiwa bekuwumuntu wesilisa bengumuntu befile ngoba mhlawumbe ukuthi ngaphandle kokuthi kuze kudedele mina lapho angizodedela mhlawumbe ngento embi noma wayezovela abuza i-backup mina ngithi ngiyabona enzansi sekugcwele sengilindiwe yabo ngendeni-ke lapho-ke seyitifile into yami yize noma bekade ngiza ngethemba likadosi lempisi ukuthi ngiyowina lapho ayibona kagcina kuba isimo esikanjalo bhuti ngaphandle kwale mali ayifakwe kuBondo Rosa malini enkulu enye kwadibana nayo sekugangeni iningi bhuti ziningi igameko ngithola imali ngoba khona la khona engayithola ngingenzanga lutho-ke khona lapho kodwa ngesimo sokuthi abantu laba engiyobasiza abantu abaphathayo imali and futhi kuba bengenankinga ngayo yona into abebeyifuna bafike bayithola babeyofuna igolide ney'bhamu mese-ke kuzoba kodwa nje into ababeqonde kuyona lapho igolide nesibhamu mina ngize ngikuthola le enye-ke hhayi le engangiyifaka kwiBondo Rosa esinye-ke isigameko lesi ekwahamba nakhona ngafika nge-intercom ukuthi okay thina sifuna umuntu azosinokhela kwi-intercom abe umuntu ocelayo awukucele ku-intercom ngesikuzo okay awukucela sengikhathele leli ndaba ye-intercom obizelwa yona okay ngiyapress ndulum yabo okay mhlawumbe isikhathi esiningi kujwayele kuba abantu besifazane what do you want hello mami phela naye uzobe sephenduka hello what do you want actually hey mommy, can you please help me? I am very hungry. I'm thinking of even taking this bean packets and check for my thing to eat. I thought, okay, no problem, I can help you. Come inside. Showcase. It's come inside. Ama-intercom ungajwayele ukuba namakhamera mhlawumbe nawo uwabona nawo ujwayele ukuba namakhamera ngiyabona ema-movie leya khamera kodwa ibona mina ngedwa ngoba ayiboni into engala ayiboni into engala naye uma ebuka lapha endlini ngibona ngingedwa athi angibona ngiyidonsela amakhalibhothi ngumfanyana omncane yasibona nje nawe isiqu sami ngiyidonsela amakhalibhothi ngumfanyana omncane and nangendlela nami engicele ngayo ngicele ukuthi please mami anything to eat, even one slice of bread I will appreciate anything. I come inside. No, I gotta come inside. Ila khona ke come inside digela abantu ihamba nabo. Aba come inside. Isikhathi esiningi ke emzini yabelungu noma emzini yabantu abaphezulu safe esukufuna and we safe showcase igolide isibhamu into showcase mase kube yona ke imali kodwa ke imali ayinayo ngiyayibala igolide isibhamu imali yona into abanokuyifixa ku safe
mase kuba ukuthi ke bahamba nabantu mhlawumbe abanjenganazi abazobe sebejaha uma-cellphone uma-laptop lezi zinto esikhathi esiningi ezisibambisayo ekuphoqayo ukuthi uma uyitholile ufunele nakhona isheshe isuke kuwena yabo ngoba sekukhona lezi zinto ekuthiwa find my phone yabona ufind my phone ukwazi ukwenza ngefoni yomuntu yabo ake uze kuthiwa find my phone usuwenza amacala ngako sekufila abantu ingakho ngithi uma uyithole manje kufanele ungapheli nje u2 to 3 hours ungakayidayisi yabo ekseni ke mina ngithi mengifika la ngiyangena nabo labafika bayangena okay bayawina ufika vele lumuzi kuziwe kuwona uhlala lo mama uright unemali kwafuna usafe wayedayiswa yisebenzi sakhe naye lo mama yabo kwafunwa usafe watshelwa futhi naye lo mama wathi waye ungaloke nje ushonela lena le sizokunquma thina manje babe kuthathe ingane yentombazana yabitshelwa futhi naye ukuthi tshele kuma wakho le ukuthi menga cooperate soqala ngawe sokutolika wena ngoba laba abanye abakwazi ukukhuluma ngesi yeah accept uma nikushe yabo njengoba ke kwenzeka le nto ke kuze kufike ekuthenini ke okay akawukhiphe ukhiwe safe awukhiphe ukhiwe safe bebefika ku safe khona isikhwama esingaphezulu kwi safe mase kuba ukuthi njengoba lesikhwama singaphezulu kwe safe ku safe khona igolide ibhamu eziwu2 ama-Glock alo mama ngoba ngaze ngabona ngisho i-firearm license yakhe lo mama uyingozi uyingozi uvele uyawaphatha uphatha i-baby brown ngoba yona into yokuqala nje kwathi makungena kwaqala kwakhuthuzwa yena kwathola kuyena i-baby brown hayi information yayisikhona yonke ngayo yabo okay uyinweke kanjalo mina-ke mese ngiyabuza bafethu ngasithatha lesikhwama yoba ngibuza ukuthi ngingasithatha lesikhwama ngiyazi ngeke ngibeqisele laba bafethu and ukubeqisela kwami ukulimala kwami athi sithathe wena leso sikhwama asami yabo ngithi 1-2 amafoni nama-2 ayi ungalingi ngoba manje khona na icala elake langibopha and futhi labopha mina ngagcina sengilithwala ngedwa-ke yabo ngenxa yamafoni nama-laptop and nawo bayawazi wathi hayi ungalinge yabo nje kuleso sikhwama wena uwinile kuphela nasikhwama ngingakasivuli kodwa kona ngisabonile and futhi ngiyeza noma ngisintutho okay sinemali hayi sihambeke sibuyele emotweni hayi ngoba sabashiya befaswe e-bathroom lapho ulo mama ney'ngane eziwu2 umfana nentombazana hayi sihambe hayi-ke kuhlukanwe kanjalo babuye bangishiyele eThekwini baqhubeke nendlela yabo bona-ke abasesitenga yabo hayi baqhubeke nendlela yabo hayi nami ngokukhulu ukunganayo banginikeza bona 1,000 elaliphuma kubona ephaketheni wathi wayi qina la yabo futhi nendaba yesikhwama seyikhohliwe nje kumina yabo njengoba nje lesikhwama sesikhohliwe kumina ngiphuma la emotweni ngithathe zona iy'nto zami ebengikade ngihamba nazo ngithathe nalesikhwama hayi ngiphuma hayi ngithathile 1,000 ngifake ephaketheni lesikhwama ngizangakazivuli ngivele ngisithathe ngisifake esakeni elinama-cardboards khona ama-cardboards namathini lapha ngithi ngizolivula lezi ndaba yalesikhwama sengifuna ukuyosidayisa yabo hayi tshela ukuthi ngathi ngifika nje emaskani angibheme-ke leli 1,000 ngibheme le 1,000 kusale wasale u-350 kwakhona into ngoba phela isikhwama esibizayo yini le nto le yini i-K-Way isikhwama se-K-Way isiwubhakha nje hayi ngithi uma ngisibukisisa kahle lesikhwama hayi ingaphansi lasi linendawo yokuba ubhakha ingala ngaphezulu kwase kunendawo yokubamba
yabo bese kuthi la kusona nje structure sas sakhe ngalendlela yokuthi sibekwa phansi amabhanda owabona akube khona into ethi othi ngisuvule ngisicheke ngoba ngizwile ukuthi ngeke khona into ekhona ngoba nabo bazi ukuthi bengisazela ukusidayisa lesikhwama abona bazi nanokuthi khona imali angithi mengifika ke la ngisuvule isikhwama ngangiqala ukuba nemali ngangiqala nje kaku 85,000 ayingesimo sama drugs ama drugs boys yena into ukuthi ipharale lenhlahla kodwa ke phela vele hayi wonke amapara sinayo wonke inhlanhla siyamapara enhlanhleni badla sinayo bezindana but kuyikona ukuthi indlela esiyisebenzisa ngayo le mali mesiyitholile yabo indlela esiyisebenzisa ngayo le mali mesiyitholile ayisiba nenkinga wabhema wezohanya ngalelo langa ayingabhema mfowethu angivoni kamama ngalapha ngabhema almost wathola intombi ushokesi ngebakhona imali manje ikhekhe manje usulithola u-30 rand wona nje ngu-30 rand uyalithola ikhekhe sekhona kodwa ke hayi ngoba ngi-expose abafethu seniyongixolela yabo lo 30 rand wekhombo isiki ka-10 rand u-20 rand wewunga qedile lapho khona mina ngikuthole ngey'khathi zantambama uqedile lapho ikhombo phela thenga ikhombo yakho ngithenga ikhombo yami siyolala lapho akekho umuntu onentombi yakhe ngale mawuphethe imanje namhlanje yakho ngisho ngaziwa wena kade idla imali yakho ngayizola ngakusazama kuyimina engiqhamuke nemali ngayithanda futhi sekuyiyami namhlanje nakimi ukuthi mekuphela imali omunye umhlaba loya hayi omunye umhlaba lo wabhuti omunye umhlaba mina ngabona umuntu ngikhona laphana phela ngithi nginokuvakasha ngaye hawu umuntu uyageza phambi kokuthi ngithi mina ungayenzi le nto amakhona mina babuka nje unqunu naba uhleli nawe uyageza uyabuka hayi vele ke kodwa ke isikhathi esiningi ake ngithi ithiki wethu ithiki uma usuyibhema kakhulu iyawulimaza umqondo ukhuleka kuze kweqa ayiyawulimaza umqondo ithiki bawethu ngoba baningi abafethu esihleli nabo lapha asebebuye emakhaya benzelwa izinto zesiZulu ngesimo sokuthi abantu abadala bayitshela ukuthi mhlawumbe kufuna ukulungiswa izinto zesiZulu kanti yena umuntu dawethiki bona lento musuyibhema more than 3 times a day esukwini lesibili iyakusanganisa and ukukusanganisa kwayo uma ngikutshela mina sizoxabana ibhata sizoxabana nje ukuthi wena uthi ngiyahlanya hayi nixabana kabi ekugcineni umuntu akayiboni ngoba even ngisho esikade ishawa khona enye into ekuthiwa i-shutdown ngisho ngathiwa kade ushawa i-shutdown manje kusasa ngiyakutshela ngoba phela mukade ushawa i-shutdown isuke ureleasekile emzimbeni inkinga yakhona ukuthi ukhohlwa yonke into obukade uyenza mukade ushaya i-shutdown ukhohlwa yonke ngisho ngakuba u-500 kodwa mina ngashawa i-shutdown manje kusasa ngiyovuka sengikhohlwe na ukuthi ngikuphile u-500 mhlawumbe sengizwa ngabantu yabo ingakho ngithi abafethu abaningi sebekhona futhi baningi bashaya ngey'phandle ezimnyama abanye baney'phandle ezibrown benzelwa imisebenzi makubo kanti umuntu ithiki kuloko kuthiwa uyagula hayi uyagula amadlozi hayi nenyanga futhi nazo
ngize noma ngeke ngisho igama lakhe uke wayiswa enyangeni wathi mekubuyiwa enyangeni wafika enyangeni inyanga yaqamba manga yazi yafika ekuthenini abathi labo somathuba amanye amaphara lawo inyanga kaze wafika ekuthenini laba bathenge imbuzi lezi imbuzi ngaze ezu-3 na kuhanjwe kiwe kephi Mpopomeni kubuye i-process ende kangakanani mhlawumbe le process iyagcina ithatha imali yawo 12 to 15,000 engathi sengimtshela uRazi ukuthi Razi nami bengingafuni phela ukungena indaba yenu niwumndeni lo uyitakalezi azayo ukuze nizobona leyo nto ake nimbambe for 1 day noma 2 days nimvale mase shawe i-shutdown uzombona uzovuka esekukhohlweni ukuthi bekwenzakalani inkinga khona kile kufanele uzushawa i-shutdown kuyima uhamba yonke into emqondweni yazi ngicabanga ukuthi lowo mndeni unjani umndeni ongayibuki MPTV1 because abantu ababukela MPTV1 bayazi ukuthi kunesidakamizwa sifikile manje siphambanisa abantu ngekhanda so i-most vele abantu abaseyidakamizweni baphanjanelwa amakhanda manje ngenxa yethiki yabo nje uBrown waphuma eyidakamizweni kodwa waphuma esephanjanelwa ikhanda esephanjanelwa ikhanda uBrown esephanjanelwa ikhanda yinto ezothiwa nina bafowethu yabona-ke kuleyo kwethu angifuni ukuqamba amanga bafeyisi angisho ukuthi yekini kodwa-ke phela le nto ibhejwa kanye ekuseni futhi ukuthi ube hyper ibivele ibhenyelwa kona ukuba hyper inkinga uhlala 7 days 8 days ungalali mawubhemela iyona nje lento ngisho ukuthi kanye yabo for ukuba hyper active hayi ukuthi usibhema nje njenganokuqalekela ukwayi abafethu ingakho ukugcina selimaza nomqondo ngoba bonke abafethu bayitshela ukuthi mina ngeke ize ingifanise nebani hayi mina ngeke ize ingihlanyise yabo kanti no bafo sanele ayicha idla amaningi esakeni mfowethu ukuhlala nawe ngicabanga ukuthi abantu bazokujabulela kakhulu nanokuthi abantu bakukhonzile siyabonga mfowethu isidla amaningi esakeni uma sesihambe seze safika la nosebuke wezwafika la sicabanga ukuthi i-episode le ene-information ngendlela eyisimanga yikho ukuthi idinga abantu abadala ngoba ngasekuqaleni ikhuluma ngezinto engicabanga ukuthi akumele ziziwe izingane ezincane abantu kumele bezazi bese beyixoxela izingane ezincane egameni lokuthi iqiniso lithi ekugcineni kwakho konke idakamizwa umuntu uzimphusha zize zimbeke lapha engacabanga khona yiyona into esizama ukuyiveza ngale episode namhlanje futhi okukhulunywe namuhla akukho okukhandiwe konke kunjalo yizinto ezenzakalayo futhi nomuntu mhlambe ayoyibonela yena uma eseze wayithuka esengene phakathi okuyoba yihlazo noma yichilo ukuthi umuntu ayithole engena la ngaphakathi sesikhulume seze sakhihliza amagwebo kanje siyafisa ke bafowethu ukuthi abantu befunde lokhulumayo professor ngoMkhize ngidabukale kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini nakamandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza amalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho ke uma ungwesifazana uba sezidakamizweni definitely sure uzogcina udayisa ngomzimba uma ungwesilisa ungene ezidakamizweni uyohamba uzofike la owawungazikhona nalapho ungacabanga ukuthi unyawo lakho lozofike khona ngakho ke bafowethu siyacela ukuthi uhlelo lolunye lithathele phezulu futhi niqwashe futhi nazi ukuthi akudlalwa la sikhuluma ngeimpilo zabantu zangempela asikhulumi ngemovie asikhulumi ngopopayi lokho uyazibonela wena ngqo uma uzoba ihlonga ndlebe ungezwe lokho esikhulumayo
siyacela ke abantu becindezele subscribe button becindezele nebell ibell ikubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu esisiphosayo uzothi mawungena ngapha izoqenqa zokunqola kuzothi mawungena phakathi uzobe usitholela isiqephu sangalelo suku ngakho ke siyacela abantu bejoin membership le esibona igqoza ihamba kancane kanti ukuhamba ngokusheshsha kwe-membership kungakwazi ukuthi kulekelele abantwana abaningi ngakho ngiyaye ngithi ukulwisana nezidakamizwa noma singesiqede kodwa ukulwisana nezidakamizwa kusezandleni zethu futhi kusezandleni zakho ngakho ke thina siyindlu ensundu sisendlini eshayo ngakho ke sukumani nifihle izingane zenu ngakho ke sengcenga